Na bokoh rubrike i tižnjovnik štvrte tohoročne číslo ruského slova piše o schádskej koordinácii nacionálnych sovitoh i o aktuálnych premenkoh u rukovodstve u Keresturskim dome kulturi, odnosno sotrudnictve nacionalnog sovitu, Rusnacoh i opštini Kula. Našo mesto zaznačili, jak se odviva proces legalizaciji bezpravno zbudovanih objektov u Šidze, o novih služboh u Verbaskim špitalju, a tu izvid za Schádskej skupštini opštini Kula. Kultura i prosvita, među inšim, informuje o aktivnostoh kulturno-prosvitnog društva Dog za Cura i o označovanju 120 ročnici narodenja Savi Šumanovića u Šidze, a najavljuje i premijeru s predstavi Co viđela posluha Ruskog narodnog teatra Petro Riznić-Đađa. Ekonomija u tim čišlje predstavlja pčolara Jakima Ivana s Ruskog Kerestura, a tu i vistki o prepodavanju za poljoprivrednikov u Verbaše i Kocure.